uJoseph. Joseph wathatha abantwana bakokwabo. Bamfaka emgodini. Bekumele abulawe. Wathi nomnye simbulale simfake emgodini. Intombi ibulela ngokungena kwakhe emgodini. UThixo wabamba inyoka. Wabamba iscorpions. Wabamba ama-spiders ngoba ehlathini zikhona ezi zinto zonke. Zama kwendlela dangerous but we are safe. It was very dangerous but very safe. Now very safe man. Safe upon them. It is why Bible to fear not. Proverbs 65 and I believe. Fear not. The Sabi. Someone will do that. This will not stop. And another yes. Would you want them to say to me? Thatha uJoseph bamfake emgodini. Bamkhuphe emgodini. Afike kaPotifa. Fika clean kuyilady yapha. Bathi inkosikazi ijonge. Inkosikazi lokhu yamhalela. Siyahalela ngoba uThixo usenza sibe bahle. Hayi uyasuka umsebani. Wathula bayasuka. Uyafaswata tse uyimana Jesu. Sifika simadakadaka sibethwe zizongo. Thixo akulenga ze nawe slowly but surely. Ngokuthi izinto lokhu ziphethe. Bale bathi yenza bangqono bamhle kanjani. Uyaglowa. Hey, wathi umntana ukwenza kule nkonzo bathi manje bazibabeluzana lazana balibele ungababizi namagama futhi wathi beshumayela lidani nansindiswe nguYesu waphumela ngaphandle wamena wathi yo nina abanigwinye uJesu ngathi vele ngimgwinyile siyamgwinya lo Jesu bamkhupha le ndoda ebhizi phaya inkosikazi lokumlando wathathwa isejele ingazanga siyafika ezibeni ukuthi isimo sokufanele bathi uguilty ingazanga Thixo abambisa ngamabomu akufundisa impilo isikolo sikaThixo ke bazalani usifundisa ukubekezela endleleni into zokujaha Thixo akasebenzi nomsojahile maninje egameni ukufaka esikolweni ndoda ihlala ejele ngazanga ndiyacinga nelanguage yaseGibhite bengingayazi le nto ukuhlanganiswe nabantu aba-violent kanti awubazi ukuthi bathini kanti icebo likaThixo lifikile phupha amadoda amabili lapha make phupha indoda kwavuka le nto kuye ngoba sinezinto esizifakiwe Thixo ufaka umuntu wonke umuntu ufakiwe ayikho into ongayiphiwanga uphiwe wena jonga into uyiphiwe uhambe ngayo ahalela into zabantu njengoba nditsho mna ndidala ngumvangeli wansi ungumfundisi ezimpintakalo ezinzima zabafundisayo imali amazulu hayi nanazo selehlathi ngazweni noma nifika apha manifika eklinikhi endaweni nendawo manifika kuyo ngishumayela esitrateni ngoba ngiyazi indawo nendawo abantu bakhona andifuni ukuthi ngisathi ngingenile ngiyathandaza umuntu angisuse asibalele indawo zabo shumayela esitrateni bangabangeni babangena ndiyele endlini shila umlazi kaThixo lo andikhupha ngawo manifika apha nifike nge-22
22 siqabele nge-21st afika nge-22. It was on Friday, Saturday, Sunday, Monday, ndahamba ndayofuna ikliniki. Hamba ndayofuna ikliniki, bathi ikliniki papa ngomoya. Ndafika ndangena ndafumana kuyilanga labantu be-TB. Engathuka sengingaphakathi umile ndithi ngizawuphathwa zizinto ezinzima. Ndidlule ndiye ku-reception manifika ndibonise ndimqonde lo bhuti akanaxesha lapho. Ndithi ikliniki seyivuliwe ndibuze loo ngathi eyivuliwe kuphume. Ndiye kuma-security ndibabuze ukuthi ixesha lokufika kufikwa ngexesha bani apha. Abantu bafola nini ngapha ndandixelele ke ukuthi abantu bafike ekuseni. Bathi 7:30 amageyiti ayavula. Qonda ukuthi hayi zawufika phaa 5 to 7 ukuloko kuqala inkonzo 30 minutes. Alinkonzo ehlathini hayi epulpiti. Shumale ndiye twice. So sisuke ngiyahamba nomama omnikeza kakhulu aphosise. Amen. Ongazi ukuthi wamkela ngani. Amen. Ongazi. Amen. Bathi uyabhadala. So ngidlulile ngezinto endibazalwana ezininzi. Ndiyazi ukuphathwa yi-cancer. Isibeletho sibone bona. First stage sibone. Sibeletho. Sibone. Third stage. Thixo ayeke lento ivele ndina first stage. Ngoba uma ndisindiswa mna bendistereotype. Ndithi hayi nasesindiswa sigula guli nje Thixo unathi nje. Thixo wabona le nhliziyo ukuthi lo muntu uyandithemba lo. Hayi akunanto ezinzima ezangivelele umntana kaFathini. Lethi ngidayilo ukuthi ndisemfazweni. Uma umfundisi wethu ke ahambe yabona uThixo ayibone ukuthi lo uzofa lo alikhonza amalanga aphele and ngisambekela ixesha lokuphila. Ahambe aye e-clinics kune-private clinic, private hospital bayibiza i-clinics eGoli. Ayocela abafundisi bakhona amadoktha. Uyayibona la ukuthi sisimanga le. Abantu abafuna imali bayocela ukuthi bazoyenza bomama beqawe i-pap smear mahala. Asuke umama ahambe afike phakacele kube ku-date ukuthi hayi Monday sizawuza sonke apha bekuyi-holiday sizokwenza i-pap smear. Papa ndibona ukuthi angathi kwenta bukhona. Ngemafika senziwe kunamagumbi amaningi sengena emagumbini nabodokotela ke basenza i-pap smear. Manibuya ngihlale relaxed. Andithi thembelo Yesu lo ongalani next ezamsondela. Andandazi ukuthi sitha sikhona uSathane. So amazizathu akuya abantu bahambe balanda amazizathu wabo. Mina ndihlala abuze ngelilanga ehlezi phambili nje abuze ukuthi sekulandela amazizathu. Ndithi no, kazi ngiyayiva ithi voice anphezulu. Athi uhlalele ntoni manje? Athi hayi uyolanda amazizathu abantu balanda amazizathu wabo. Endiyibuthi hayi le nqondile. Ivuke bazalwane ndihambe. Afika nalanda amazizathu. Thola ama-bad news. Sibeletho sikole sonke. Bathi kuwe udelayile. Asazi ukuthi i-spread for how long. Ngoba sonke sibonile. Masuka ku-first stage yabo fourth stage. Le fourth stage ngene egazini, ngene eskinini, ayisalapheli. Hayi, ndibophe. Ndihambe ndicela ukuthi kusasa ekuseni uzawuvukela esibhedlela. Athi soon as possible apha e-hospital. Banifika banibhukhe i-operation same time. Operation yakhona izawuba ngo-February. Nge-5 kumele ndize ngizo-admitwa kusasa ngizobona amagayi. Siyangena ke impilo zakhona zisonke hleli phaya ebhasi lokhu uyazi emtholampilo.
lokhu siyafurayifa mtata uyachisa apha kunama-room banzi into engathi amatende ayi-3 uhleli phambi ayi-3 masisasondela ngibone le gayi liphuma ingena ngapha le ngapha ingena ngapha why batshentsha ndizibuza ngedwa ndithi why akuthixo ufuna mna ndingene kumntana kathixo inkonzo ithetha ingakalo azondiva ukuthi ngoJanuwari ke lento yadek uza December twazondisemba ngoJanuwari ke ngoJanuwari inqeqo kaNkulunkulu yathandazela bonke abantu abanezifo ezingaphiliswa yandikhona ku-altar call ndilesoqobile bekengaka 2007 uma sithandazela ngibeka izandla ngegama likaYesu dawa uma ndiwa ngangena ku-operation kamoyingcwele for 2 hours ndiyazi ukuba kune-operation yasemhlabeni that is why ndayiva nekuthi ngikamoyingcwele dawa bazalwana mandiwa uqobile wanyusa wabetha ama-asha izimvuso mama engasababethu waze wathola ukusizima selivuke wathi nizibambe lingafi mama abantwana benu bayalwa sibethiwe apha ndivuke masendivuka 3 o'clock kune ndivuke ukuthi bazali ndifile apha injection yasezulwini ngo-3 o'clock ndi-MC inkonzo abomama andi-MC angifakaze ukuthi mina niphilile bazalwane angisanayo ikhensa inceku kaThixo bekucelela kahle ukuthi noma ungakholwa kangakanani bakucelela ukuthi unayo ikhensa kumele ubuyele kubo bayokucelela futhi black and white ukuthi awusanayo ungazithatheli igcino hayi ngibuyele ngale date yami yoku-admithwa mangifika kuhleli babone baswami mangizongena ndizasonga ngizongena kulo ophume ngapho wangena ngapho uThixo ubona ukuthi uzongena kumntongo wangifake ngapho athi uya ku-operation kusasa ndithi kuye ndidraw i-attention ndithi batsho njalo athi wena uthini ndithi mina ngiyakholelwa ukuthi ngithandazele neniphilisiwe ngegama likaYesu ndimthande sekethatha ifayile yami abhala lento ngiyitshoyo ayibhala phansi ngivuyela into eyi-1 ukuthi uSathane uyayihlekisa ngabazalwane athatha amafayile ukuthi nabo bayagula athole ukuthi uyakholwa ukuthi uphilisiwe ngegama likaYesu athi lo mama lo athi lo doctor lo athi bakulindile ngale nithi hayi ngicela ungiphe second chance kwethi babsime another one i-operation izawulinda anjahanga athi ndicela uphangise yabe angisayi ku-private ngoku sendiya ku-ordinary clinic fika ndenza i-pap smear bandenza i-pap smear mandigqiba ndicele lo nurse ndithi bathe apha ndibuya khona e-hospital niphangise ngama-results ngoba abazi ukuthi le nto seyispread kangakanani andiphendule ke lo futhi onqwadileyo athi if bebejahile esibhedlela banayo yonke imishini bebeza kwenza bona self hayi ngokuzibuye ndithi vele andirelese abanye abazuthina athi relese angihambe ndiye ekhaya nangifika ke landa amavizazi mandilanda amavizazi ucelile ke uSathane ukukhusa into yakhe yazi babekufaka uvalo kuphelile into ozoyincinga sowuthukile we need to be sober in mind mawuba noSathane it's very strategic mangifika ngilanda amavizazi thathi ibholo phela lendoda ikhipha amavizazi wakhe thathi ibholo phela red athi dineso athi number 2 ndithi wathike ngathi unguprincipal kwenzakala ntoni athi awume athi number 3
number 2 isibeletho sakho sidevelop inyama esikazazi buya ngala waveva na ukuthi uyafiwa afana bathriya nansayikhumbo likaBaba thatha amanzi zazi ndibiyelele esibhedlela ndithi kumele ngiyonwa yenza le manifika ngithola udoctor ube kuthishu endaba ezase amathishu wasegaraji uyabona ngithatha la nisula ifilter ngawo manifika lo dokotela usathana ngibekela udoctor womsuthu athi ngifuna ukuthi angabi ngifuna ave kabuhle ingene kunabo sister abahlezi kunemibhede ke hayi ngibulise athathe iphepha lami naye ajonge ixesha elide athi kumele uyoperate simo sakho sibi kakhulu ngicela ukwenza i-biopsy kusho enye test ngicela ukuya ku-biopsy athi lo tata athi ukuthi hayi mani lo muntu ngathi ngathi akayi-understand imneko ajongane nayo asukumane ngenyawo athathe le tissue lenkulu le andithi ine-box phakathi i-tissue le ayithatha athi le biopsy oyifunayo andithi kuyothatha iphisi yenyama esibelethweni isibeletho sokuthi siyaphuma uThixo mabayazenza izinto bathatha iphisi ke bayise elebhu sekuyotesta inyama kusatesta umsobho athi kumasi kwenza i-pap smear sithatha umsobho wenza kule box sithatha umsobho esibelethweni athi masikwenza i-biopsy akhathe le tissue rough akathi ayingapule athi i-biopsy yakho sikwenza kani sokuthi inyama uyangithosa ndihleke ndithi kuye hayi ngizawuya ku-biopsy athi kumandibekela idate kaSeptember date yakhona ngoSeptember ngiyahamba ndizapha eKapa apha eSea Point 2007 sabhadala usukajana wami ndava lo mlayeza tata ndathi angeke ngicinge ngale nto ndizohamba mina ndibhadala itrip ngoba angeke ngizomcinge ngestress esingaka hayi September sizohamba masizohamba uthi lo tata lo ndifike ndi-admitwe nge-4 for le biopsy admitwe nge-4 uzangikhupha nge-7 andifika phaa esibhedlela ndifike ndi-admitwe ndifikele unosisi ogula full blown HIV fike ndilaliswe phambi kwakhe mangisahleli ndiphethe iBhayibhile ndifunda iBhayibhile avuke lo sisi yakubula nemezi imini yonke avuka avula amehlo athi ngicela ungithandazele sivele mhlambe mnikeze uYesu yabona amathambo omuntu ngawafunda kulo sisi kuthi umuntu unethambo ledish apha male nyama ingasekho ledish apha lafunda kulo sisi vukele lo sisi ebusuku sesithandazile ndimnikeze uYesu avuke aye etoilet ngilelapha ebhedini ahamba awe mabe wahalemeze wazi sekeyalazi igama lami mandivuke ndiyombamba ndimbambe so ndithi uyaphi athi ndicela ukuthi ndinedayire ndiye-toilet sambe masiyojika aqine apha kumphendula amehlo kumeleza amanesi avele bamthatha mandibuyele emuva ndibuze ukuthi kahle kahle Thixo lo sisi ufuna ntoni apha ngoba abantu be-HIV baku-19 apha sise-18 abantu besibeleko ufuna ntoni kuzimoya engcwele ekuseni lo sisi angifuna aphaphame ngale angifune bangibize bathi sizobisa isimali angifike manifika kuye athi ngiphilile ngimthola sebehlele esitulweni umuntu bekefa izolo ebusuku adonsa isitulo ahlezi kwathi ngiyaphuma ngiyadischarge kanti uya kunayo akavanga kakuhle angicela amafoni aba benginganafoni lelo qasha angicela amafoni aba ndithi kuya masizahlangana ngimnikeza amafoni aba mamamfundisi wami ndithi ungifonele ma athi hayi sizawuhlangana ndibuza amanesi ndithi manesi lo muntu
andibuyele lapha ngithole lo sisi ozosenza i-branch. Ndithi sisaboncelele lo sisi lo bekefuna ntoni la? Athi hayi ngale ordinary begcwele bamzisa ngapha maniflatela ndithi hayi moya ungcwele somphendulile lo bekezele i-appointment ngoba awazi ukufundisa ukuthi uhlale 89 kuyaliwa phaya abantu bayangena abantu mabengena e-89 ubalekela ithi ndithi umama babalekela kwakho eKelsrief kodwa ubalekela kumakhelwane awazi kuya ku-18 kanti umakhelwane ukhona ndithi hayi appointment ithi nanzo aphila intombazane ihambe manixoxa naye Tuesday sabuyela sithi siyombona manixoxa naye athi ndiziswe apha ndibuyela iMpopo uthi ndize emzini wami maze zimvule ndibe nje kanti ngizothatha uYesu sindiso so nabanye abantu uNkulunkulu usifake ezintweni ukuthi siyenze umsebenzi wakhe sikwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu siphila kamandi kumele kube nezinto ezikubethayo ngiyakwazi ke abantwana basekhaya ukufishelisa indabeni ndiyenze le bayibiza ntoni biopsy sihambe ngifly ndibuye mangibuya nge-25 September ilanda ama-results mangibuya ama-results athi no evidence of cancer no evidence of cancer uthi i-evidence ndingadokta uthi udokta kum ngithi ntoni uthi yi-cancer ngoba wangixelela nodokta lo makandifundela no evidence engicela athi ubuye bekuye naye athi ubuye le nto iyabuya yo nami ke kanti hawu banozwa lokho ahazula so ngiyalibala kodwa ngithi ngithini after 9 years sengiyaphupha ke mandiphupha udokta athi une-cancer ndithi kuye hayi musitenayo ndaphiliswa athi buyini andivele ngiphaphama yini ukuthi kunomsindo ndithi sathane lalela la ndithi cancer yakhosa athi nayo cancer yakhosa and uNkulunkulu wakethe into ayikho yakhesa kulo nendoda utata kaBonqobile akazange atshade babili abantwana bamkulotata bethu first born kala nendoda ivangeli lafika bazalwane umuntu usekeshumezi kabuye emva uyena kanjani ngoba thina igebe lasemva sinayo forward ever wena indlela ikhona wena inkosi yakho uthi kwantona bakayisa nimele ntoni ambani laba Israyeli zobona ngeke lisawabona mandithi indaba yabapostoli inzima ngoba abapostoli basebenza noThixo mawubangani ufike ecaweni athethe yonke into ngawe engathi usibani balumxelele
Ngiyenze illustration. Kamfani ngathi angeke kushumayo. Athi ngizawukhupha ubufakazi. Lo bhuti lo esecaweni umfundisi. Ngiyenze example tata uma usebenza nawe. Maka sebenza nawe uthola i-accident. Uthola i-accident ebuhlungu. U-admit. Ma u-admit esibhedlela. Umama Thandaza athi Yesu athola i-report ukuthi angeke usurvive ngoba ngaphakathi kwakho uhlangahlangene chayisiwe walimala ngaphakathi. So ucela amadoda umama yemthandazo nathi Thixo ngiyacela mawuze ecaweni yami ukunotice ukuthi vola ngabani ngoba umfundisi sisebenza naye. Sisebenza so kuyathandaza ukuthi we work together. Athi bakhona Simeon ngathatha bona. Akithi namkhumbula Simeon. Makaqeda ukwamukela uJesu athi sala sowuthatha umphefumulo. Bakhona abazalwana abangoSimeon. Makaqeda ukusindisa ufuna ukwami. Athi bakhona Simeon, thatha uSimeon apha. Lo ndisebenza naye. Athi ushalisa indabenge. Aphile mfundisi. Makaphila zecaweni bathi ngipha ubungcina. Athi umfundisi bengihambe endleleni ende. Uma ngihamba uyesu umephandle akuye. Ilesikhathi alimele uyafa ndithi. Uthi umepha, uthi uyesu athi jonge emva, uthi majonge emva ndafumana umposteli eyala ngami. Ungamthathi. Ungamthathi. Wathi ngoba mna nalo mpostoli sisebenza together. Ngamanye amazwi indaba zakho mawuziva sithethe ucelele usebenza noYesu. Simple. So ungathanda ukuza ukuthatha ngami ushumana ngami uJesu uyakwazi. Makakwazi ukucelela yena ophethizo. Uthi akuphuze sisono. Thanda ukuza bathetha ngami kwecawe apho kuYesu ukuza yena ukuthi wawukunthethisa kakubi ngoba bafundisi. Ngiyakwazi ukushola indawo ashumayela inceke kaNkulunkulu mayishumayela bazalwana uThixo bakazokhipha kadlala. Ngiloko ngiyahamba ngibusindiswa lokho ngiyahamba incawo angaphi inceke kaNkulunkulu athi ukhona kule ndawo hlezi nendoda ukipitini awuchatana athi ukufa makungakufikela unezulwini. Cinge bazalwana ukuthi yo ngiyajuluka selipha ithi mabethi uyatsho ngenhliziyo ukuthi sowuhlalela abantwana uthi uzophuma ngebox athi leli box elokukhuphayo awuye ezulwini. Makema athi phuma amalangabo umlilo yabona ngimi ngathi mabazothetha kumele ngene phansi kwesitulo. Zangilale ndahamba ndayothenga amaplastic amnyama black plastics akinto zami. Sasa ndavuka ekuseni ndafuna indawo. Ngahlangana nabo endleleni. Angisazi ukuthi ngizawuthini sengidlalisa umntana. Ngiyofuna indawo alilalanga. Ukuphuma kwami bazalwane. Jesu wakhupha. Uyakhupha mawusindisa uyakhupha. Lapho abantwana bayakhupha. Uyakhupha. Ngiyamangalela umuntu obuyelayo kade akhutshiwe. Kuthi ukuthi akazange akhutshwe. Usisi wakhe izolo omphethe kakhulu. Umkhonto sisi obuye endlini usathane yawazi. Khonto ubuye endlini ubuhlungu. Ungqono ukubhetrewa kwase next door to understand. Kanti umntana ozalwa naye uyazi ukuthi usathane ukuthi ubethe beyond the bed. Fana nokubhetrewa umzalwa. It's very painful bazalwane. Mawuthi ukuthi sishunyelwa sonke. Sihlezi sithandaza sonke ukubhetreya. Leyo
uzongicela lo mzalanda ayohlala kwakhe. Into bengiyithanda uThixo beke sinikeze imali erent. Ukuthi kanjani I don't know. From 2011 sihlala estradeni kuze kube namhlanje. Ndina 61 andinayo. Ngihlala emizini yabantu. Kuze kube namhlanje. But imali erent andiyisweli bazayo. Ukuthi kanjani I don't know. Andazi. UnoThixo simkhonza. 61 years. Uba namahloni ngelinkathi bakubuza ukuthi uhlalaphi. Sohlalaphi? Athi sohlalaphi mama? Uthi hayi Springview. Bathi so Springview. Usuke nini pha ewukuthi amahloni. Sukuhlala endlini zabantu. Uye ukhutshwe. Bazongophatha kumzalwane lebazalwane ngomzalwane beliphazamisa ke. Ngoba ngokukhona kwethu kusiyaphazamisa into zabantu. Umuntu akabi comfortable ukhala nawe. Siyaphazamisa too much. Njengoba ekuseni ndiye ekliniki nge-lockdown. Ngabe ninokushumana nge-lockdown. Fike ekliniki. Umama firstborn yami nabantwana bayithulu tata lo bengiphile naye. Firstborn inkulu na 40 years yabhubhelwa yindoda. Ina 20 something. Firstborn ina 8 years pregnant, 2 months pregnant. Again in British bazana. 2 months pregnant. Indoda yasweleka. So hlala emizini yabantu. Ugogo lo mama ndifuna ithishu le alifuna ukukhupha amafinyela kubo. Umama walobhuti onikeza umntana okuqala ekhaya besihlupheka ngendlela emangasinaba. Thina sakhuliswa umama otanyayo, umama bekelahlekelwa ingqondo. Mama she was very clean ngendlela emangasayo, asiphula njengalo. Agcinele ekhaya clean dada. Bathi masivula amehlo sithola ukuthi ekhaya kugcwele ukungqola. Bamthabathe ngokungqola. Elathi izinto edothina zilethe endlini. Sikhulela kule meko. Mawuza nethomi yakho sisi, angeke izingene endlini, kumele ibe egeyithini. Izawungena njani? Silala kula maphatshisi esilala kuwo. Siyasurvive. Lo mama lo wathi makuyiswa awusomula kuyiswa pregnancy kungazange yiswe. Weza ekhaya besingana manje. Lo ingqondo zethu anazibezingana. Weza lo mama esebenza kamasipala. Uthi cha zenze izinto bazana. Sebenza kamasipala wafika wathi umntana akakazali. Usho lo mama walobhuti. Wathi lo mntana kusumntana. Ukali situation the way besinyathela ngakhona ekhaya. Wathi akazali wale mala makidney esincinci. Matholi kakhulu. Lasahlala kule meko ke siyahlupheka. Kwazothetha omnye umfundisi wathi why ungabophisi lo tata for support yomntana. Nathi hayi ngoba ndasindiswa endleleni wathi ngathi ngenda funda iBhayibheli. Manje funda iBhayibheli ndafunda apho ukuthi ungabuyisela ububi ngobubi. Angaka understand umntana. Wathi hayi ayingeni phale verse. If lo tata kumntana usho hambe yokuthengisela wonke umntana. Hambe yombophisa wonke umntana. Yavuka mama ngayobani. Mama khona wakhapha bebekhapha umntana. Siya kuma court cases. Bafike bamxelele badala ngeke ungene. Kuba aba bantu bebabili babenza umntana hlala ngaphandle. Sifike kuvumi yokuqala aphika umntana. Basinikeza idate la umntana ulambile ngeliqesha usapostpone. Yadala ukugcwele ukudlala. Mase ku-office esi2 years umuntu ohlezi ku-office nethu ukuthi lo uyaphila. Ungeksobhaliwe nje ukuthi uphilile, that's why uziswe lapha. Asifika ngapha sifumana ubhuti owazi ifamily yakho kwabo.
Masifika sibonise angibuze ukuthi wayengithi umntana ngokwalo bhuti. Ngicacise. Thethi nyani bazalwane nyani ngiyayithetha.